Vibro section 4 ya kane kalong ka jingpentip ya gitu ki bom claim you apply ya kane ka post LDA head of department ba lat yang ba ka MPSC Mekhila Public Service Commission ha ubnai Julai te ki don bagi ba clear lanu exam te menta kila increase biang ya ka number of posts na ka hak to por ka post total post kadai new post te menta kila increase biang sa san pun post te total post baru kalau ngadu sispa ar punya post te ya gitu kita ada ban apply hak tu por mud labiang mun kam syu ban apply biang syu update ya katarik untuk exam tiba dang apply thamai baklem you apply hak tu por te phila ban apply biang menta te ka last date jonggane kan dei laipo tarik November mama laipo tarik November kane kila apply attachment shua fast kade hu Julai kasan tarik Julai dan tementa kipen increase biang number of post dasan po post te kila pli biang ya kasaj ban apply biang gini post te tang coba apply thamai ma kibla dep apply hatu ka Julai mdam kam shu ban apply arsen ya kaju te gitu gibam pada ban apply te sa apply no ka last date kade laipo tarik jong ubenai November te kapor pinang lon por bha pan apply na umta kini ki post LDA in the head of department te ka by application jong kani ka post ka way mot pa kan de shispa andrupo te la de jong ki general kan de laispa arpo ke te kum baju long hi khatpra hadu laipo newsnam te kitu ki pada apply ki bakwa apply te sa apply no phila ban lek lengba ka MPSC website ne phila ban lek lengba sabu ka link po description ban apply ne phila ban lek direct na po website juga MPSC kadon ka link ban register ne ban apply nam ta kini post te tangini hi ki jim tip fresh bun